Mumba uria jedreto jagita na mbere na kumira ndene ya nthiguru ya Kenya kurika ni andiki bete banteto bethagira bakamba kambe na kuthiro kantere mwanya nikenda gutigira uguta mutegeri wetu no kwamukira riboti cionthe uria chikurikia na gutukinyira aja ndene ya metha yetu anteto ya Meru TV ijiri nteto cha Meru TV ogoro oni bambetaga Dennis Mutuma Muthomi mutetheria wetu wa mathithio gorobona aru ari manyagana ta Paul Ngojiri. Tuamberie na riboti yegie kunogokwa kwa sniper ni area kagita na karea sniper eregeri kunogokwa ntuku ya njuma gikundi ikimwe kiaja Meru kijekeneta New Dawn nikiugete kinyakwa thirwa Daniel Muthiani urojekena munota sniper akanogokwa ntuku ya rojo obocha gikundi bageta na mbere na guchwa kioto kiawe kulingana na bamwe ba ankia mabagikundi kike New Dawn bagete nyuma ya sniper kunogokwa ntuku ya rojo bakethira bakithingatira ogekinya nikenda bagatigera kioto ge sniper nikithiritwe egikioneka riboti ire guturugura ogorobona arua ni amwandiki wetu anteto Jeff Getuma TND Kenya nije kiriare no oraire sniper orairwe ni antubana barabare awongwa sniper kwirire bonu onto tuje conclusively bareo antubana baraboragire sniper na baraba mwere kinyandawa era boiga gwa gutaika ngarene kenda kweja gutweka sniper isumu anywete na araba atete kumuta kweja gutweka sniper takoragirwo isumu anywete na ne muragire na kinyara ndawe weguri mutindwa angrovetira ndawe weguri mutindwa nijewe DCI ibaije mwankana ndi na kinya mbicha chianda weu chie na DCI lefo bote ontuba wido any longer ogua bwakwa ni ate antuba moe kano ogua boeto ni ate antuba mo baba ubana boragire sniper ni antuba watene na antuba nene chiachene no tongerie ne miruiji ni arongina na atanungna bantu ba nene chiachene miruiji na kinyankurukire antuba ubora sniper no bedre batari na gitumi gya kuraga sniper kurure obatumete kenda beta kuraga sniper na ne muchiacha kwa ujo thirikari ne kwenda kuretero antu gichiacha menyage kuga sniper gitweka gikaurira au chonto ibo kwenda antubana babo support gichiacha Deputy President Kendeketo Karinthe na ogwe Antoana no to ashwere ke kuga sniper will not be in vain. Nujara to Karinthe na twena Antobanga nona no to ashwage kuga sniper will not be in vain. Kendeke o Mumeru na sniper imwana wetu Mumeru tugaruju roto kudigira mchoro wetu sniper itu turano mambiru jo tongeria wa Meru na kuruja la Meru ibwa na batu asikikulikia New Dawn batu tekato gatigira mantu yo sniper kudikwa ruju kiambere tugaitikiria kana tukaba tu na mbere mantu ya sniper iraira nikenda ja kuonekana na nikenda ja kadithwa Meru bonde baisino sniper wa moroere atumirite atonoina so kwanjiria ruju twathiria mathiko ya sniper tukaenda kuminya nonto antu ubata watwa baba planete guke sniper baba tumanire aragwa kwanjeru tweta mbere kuminya kikundi kia New Dawn turenda kuga kinya sniper kinogokwa ruju kosi iria twithirito tukiariria kwambiria mwambirio ya kuga bara bonde bagwatikene na mantu za kuragwo kwa sniper bara baritire mbecha financing ya kuragwo kwa sniper na bara bongo ba participate in the act na cover up ya gikuo kia Daniel Muthiani sniper batu iria turare neo itekuthira kikwambiria afresh kikundi kia New Dawn igikuhakikishira family orage provider wakiri wa New Dawn kutetera family ya sniper wakiri wetu akiendelea kurungamana na family na aria kotini na New Dawn ikendelea kuba support in that way. Kioto gya sniper irasima kionokane nuntu tutenda kwithirwa mtungi ndene Meru
akorwo toturo bwawe gukurukira njira ya siasa. Amategeri mututigi sniper akethirwa akinogokwa ntuko ya Ruju irani ntuko ya Njuma. Tutanambere na ripoti cietu ni aria ogorobona wa governor wa county ya Meru Reverend Mutumanto Ithinkia nombere gukujira kunyutho muma kwa mama mabitha barabakethirwa bagita ngugindene ya county ya Meru. Umwe wa bitha baba arimenyekana ta Gakiluse Njeri uronywere muma na gutuika awaki omwero ore okethagirwa agitagera manto ja mawatho ja county ya Meru. Abaire kunyo muma ntukwe narua agukali Jacqueline Kendi Kimathi ojo na wanywere muma jwegie gutuika mu member ndene ya mbondi ya municipality ya Meru. Kuringana na governor Mutumanto Ithinkia ugite riri ni tagarere nene re gutigira weti na mbere na utongere bo counties nebo kuonekana na njira iria kubatara. You may be the last but not the least. Others are already in office. Join hands and make Meru municipality the best place to be. Together, let us work towards realizing our dream of the Meru city. Meru County, in close collaboration with the judiciary, is in the process of establishing county courts to enhance access to justice, streamline governance. As you assume your role on the Meru Municipality Board, I urge the board to complete the construction works and work in consultation with the county attorney to fast-track the operationalization of these courts. Their timely establishment will not only ease the burden of governance, but also ensure swift resolution of legal and administrative matters affecting our county. Congratulations to you all, our new county attorney and the newest member of municipal board. May God grant you wisdom, courage, and discernment as you take up this role, noble responsibility. We are extremely delighted that you have seen it fit to give us additional members in this county government. Your Excellency, I think this is a profession that you have greatly favored. And in return, Your Excellency, I assure you on behalf of our members that we shall do you even better in return for the favor that you have shown the profession. Together with the fellow board members so that we can be able to transition this great municipality to a city. That is what we have, and I hope that we will really work hard so that the people of Meru County can actually have an impact. Now that things are rolling out and you can see there is great improvement on whatever is happening in our great county. I undertake to deliver my duties diligently. I undertake to serve and collaborate with all the other CCs in order to ensure that we've delivered justice for the people of Meru. And we've actually brought change to the government to show them that we can deliver. Turogera manto jegi county ya Meru nati MCAs ba county ya Meru ni mashumireti na gucokia nkatho cia mwanya kiri seneta wa county ya Meru urekinyana we munini wa speaker ndene ya bunge ya Senate Kathuri Murongi. Kuringana na MCAs baba bacoketie nkatho cia mwanya kiri seneta Kathuri no ntubu muswanda jure aikirie ndene ya bunge ya Senate jo kubetikiria bagita kigina kiao batiga gukara batena ganto ni arana ndebo ugete nebo agakiri rais Ruto kinyawe kwithirwa agekira kirore muswanda jojo MCS baba kurukine bogete muswanda jojo kamba kwithirwa joke batetheria kwitanguge maturene bakiuga nebo atongeria bethagiro bare kwiburu na mukari wa nthiguru urawithagirwa ari nau maturene. MCAs ba kaunti ya Meru ni bombete gucokia nkatho na nkuruki ni untu bwa seneta wao Jawe Kathuri Murungi uria ombere kwithirwa agikia muswada ndene ya Senate jwa kwariria baeja wembesha na bombe kwithirwa bari na tubeja twao twa kurita ngugi batiga kwirigaira o antu magita jonthe ibega onimeta wa Kinyomuna MC wa Nyakist. Tuliaja tuli MC ba Meru twena nkatho muno kiri senator wetu Kathuri Murungi. Kenya yonde ni kumenya senator wetu no rari sponsor wa bill ireretere through the Senate na kurukua ire kwathurana kigina kia executive county na kigina kia county assemblies. Na untubo ito kumenya bwe na kiguni muno kiri Kenya yonde bunka ntukwena 47 counties irachi Kenya.
no twitwije kiumo gya nkuchani moto kuona county sikwethirwa gutena financial autonomy county assemblies irega atoma assembly tumairembeje chiao chie kando na executive etumira chiao chie kando. As the County Assembly of Meru, we take this opportunity to thank the Senator of Meru, Honorable Kadhuri Murungi, and the Deputy Speaker Senate for the great milestone of the County Autonomy Fund Bill that is now unhacked. And really we want to thank him for many other bills that are before the Senate and also before the National Assembly. I would also want to thank the Senate of Kenya for supporting the bill and making sure that the 47 counties are now free from intimidations and from manipulations from the county executives. Nontu bwa Senator wetu Kadhuri Murungi nontu bwa go sponsor bill iu ya kwathurana kigina kia county assemblies na executive na mbiru ne otwire senate yonthe iboega nontu bwa kumi support na igeta through na kinya parliament iboega nontu bwa kuwitikiria gutukurukiria kigina kiu nontu ni rari thina muno kiri assemblies cietu kiri kuria kwa michara rimwe ni iracerairwa na ngugi nyingi cia assembly ni iracerairwa nontu mbeca ire yaga through the executive na gukethirwa kwina mantu ja maingi rimwe nya ikarego ng'ana assembly karumwa mbeca ite kung'ana na ndiko nkatho cietu batu ya MCS Bamiru katuyite kuga iboega kiri our Senator Kadhuri Murungi na senate yonthe senators bonthe nontu bakuthuganiria county assemblies na kinya the National Assembly nontu baguturikana na batukurukiria bill iu batu tore MCS Bamiru tukugwa tugwiritwe mono nonto igintu tutwire twirira area na nande kauthurio na igwaga neja na mbiri unekuruka na temero kigatethia Kenya yonthe. Unbeta wa mutea MC abo central wa devolution ni gwitango ibwega kwa mbere nontu bwa gukurukia this bill nega chainwa ni president bill we ne kuthiria friction ira itherwe between the county assembly na executive eko make sure igena kana any allowances kana into beyond the birabi behavior assembly bikeja through assembly direct utembe chiketherwe igitaira na ki executive bonge kirampo mbaka wira antu betu imbije senator wetu na achiumetie ni kenda mbeche ichi omba kinya kuleta bill ingi ya make sure kwina ward fund ira development chionde chiomba kwithwa chiemanenja wa ni MCAs but for now mbeche ira chikoroketwe ni ira tukomba ko manage kana ikamanenja wa ni assembly yongwa at least konyia na iri retherwa chirio between the governor and the county assembly tubere iboega itugwiritwe nontu bako twathurana na kigina gietu kia executive side ya executive na assembly ni tukona tugeta boega na ande nontu nkuchanire chiratorao chikanyia na manto jageta boega fanya jambo la maana sana kupitisha huyo mswada, tunamshukuru sana. Ya pili niseme asanti sana na shukrani sana kwa rais wetu, manake kama ange sign hiyo mswada haingepitishwa hata kidogo. Na jau ni jonda kia kwithirwa nkiona na nkigua mbeta MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Meru TV. Tukerekana na manto jege MCS bakaunti Meru arabonekana gushobokia nkatho inene kire Senator Kadhuri Murungi mbitikire twithire tugitaga na mbere na nteto cietu twerekere munkantere cia Igembe wajaza ndene ya county ya Meru ni arakari na aturi bakia nyongo na kianda nibonanite kuraga kunganiro kwoni uri thirikari yumbite gweta na mbere na kubatezaniria bakiaria karibaba bari na akana akaribaba ba athaicho nibogete bo batena sibitari kana barabara enjaga nikirana ndeba ugete thirikari nene amona thirikari ya county nibatere kwejamu kugwatanira nikenda kubatetheria bakethira bakionaga barabara sibitari na kinya kwethira bakiretera miradi yengi Nkoroki akareba bane baugete mwaka juangirije 2022 kagite na kara siasa chiaringawa pama batongerene batumire ntereji amona barabara cia ntereji kwiringira kampeni ende monkera nande gutema tunda zombeta kwethirwa jakioneka nande ne barombeta tongere bombe kuchokera ntereji na kubathondekera kana kubaretera miradi ya witi na mbere mureithi wa aba na rogonoro akari na aturi bakuma ntere cia thaicuni ndene ya kanuni Igembe South ni baumirite na guteta nikira bakuga ati bo bati sibitari na irere akui iri kurwaja gundu ya kanuni aria bakuberange kamo no gukinya sibitari iji rira bajitwe sibitari bakuba ne ithi kianda na chenjira igitango kete kogitango imalinya nando totona twenjera na kuinda iriga akwa mundu athicha akandekero topenikila akanywa akageta bunge
akarema kubwaga itebore gorobo wakiringana nde na biki na kuimatanete na bana ma tuitacia twana na bana tuthicha kona lami ekarita nita tu amabiri antu baba thaicho bakiaria ni baugite ati bone bakoromba thirikari ya Meru County nikende komba kubakiranyo sibitari imwe rutene rwa thaicho na nikende bakomba gutethekaira akui aria barombete maternity iria ina inya inene ya kwithura baina yo rutene rwa thaicho aitho twenga gocha thagito turigaga bori muno no ndo akobwo twethura kinya mwakoro akathiria miaka 5 akathia tutamwona na gutebwa tutethia sibitari bamba bakuga ndomba kuga sibitari itoke twake wera ibakube kenda kinya twana tweto twa imwaki tokona bakobira no ndo kuma ba mwanga sibitari ya thirikari ere health center kana kianda ikondo kuracha muno tuyomba kinya no ndo anjira mwana inyaga acio no thinake kariba bathaicho bakiaria baugite bone betejanitwe anene ikinya thirikari inene nontu bakwithura bo bationeka ya kabari kiene barabara ciao kuthukanga nondu na bathinera turira nene ibarabara na njira cio kuiregwe ya thitherio tutaramenya ethero noko tuthicha ndire ingi tukona kwina mwaramu na bathagicho ithe tuimenya kinya mwaramu nimbi ando kuma mekureke kuramba kura mataa kinya kono renge inyambunge atwatarire na geta kinya ukathiothiete kankolo uthiete nyawa setio biki na marinyane kuringana nthe mokete kono mayoka na ngarira nini sikinya kono biki sikinya kono moka matulela njira yake mongo kogwiromba ngoramba isendie ya gweto tombe gotarani isendie ya thaiso tombe gotaranio ikende tokomba kuona mbunge wetu kainya MCA wetu ikende tokomba tethuka twethagito lakini tuyona utethe kuma thirikari no tuvurana kwa mutu kwa mele tuwe wananchi kinya ithi neromba rengi ngoromba ngabana utethe na rojo ndandu twina ndandu kindu raya tukwina ndandu ya sukuru ngeye gataoni obu ngeye gaitina cionthe ciathukire na tuyona tukwa mele kabuthe kwa bono no chethira chena chapoti kire ithwe murithi wa banki reportera Meru TV kuma ya mirigone ya Igembe Thaicho Kanun Manager oranethagirwa akirungamira gicigo bunge gia Tigania East wijikenata Alfred Mwirigi akiaria kagita karia akwejanaga bia kuria kire akoroba akoro na barabate guciumba kuma Ntereche Marega nerete akayigweta nambere na kugwata mbaru mujumbe wa Ntereche Tigania East Mpuru Aburi akiaria kiranga na ugete kwa kagita karia Mpuru Edritwe ari wathani ne gicigo bunge gia Tigania East nikiamukirite miradi kathumba ya weti nambere kumakire thirikari nene ngoroki Mwirigi na ugete utiri kana utongeria bunge bwaguna mukari wa Tigania East totongeria borabu Edritwe bukionanua ne mujumbe Mpuru Aburi naika kwenda kwa hii mawera ya nakia mheshimiwa Mpuru tukia kuinga Mpuru tukathura antu bange into bietu tutemeina abieta atu bicho abi kaura lakini achoka thirikari yake ya mawea tukuria tugunikite amawea tuguchionthe na bwe kuringira mheshimiwa Mpuru kura arawira arenda wakikisha uretha no kwenda maendeleo uretha oto yenda arenda usukumira yo ke lazima na nyora karia maendeleo iwe kira kanywa akainga muromo na kuringa bikaena makiuke lazima Mpuru na ringiro rui akwenda kwa mukiuchwa uretha no kwenda maendeleo uretha oto yenda lazima yeti atia sawa nyora ate kwenda irio lazima abione ruare ate ananjara indari uretha no kwenda uretha oto kwenda weka atia sawa irio bia thaiye kuya biandi bainderoi kwa tuika turenda wita on location toika kunia 15 na inya cia disability cieta chien kunia 19 twathulunga na ko ngito makagwata twachoka tokulukira na ara marega wika irio yoro turare ya safari nda ya twanjiria njuki mikinduri tweta thwana tweta kiolo tweta saindi cia muga na inya thaitu kwaria babu antu bankami batukwani batweterete ndiko yanda kinya ndetha kiuchokia Mpuru ikiturire kionthe ndoya thimu na witiri aranda mwiri itu mheshimiwa antu baku bakiochoi bakuturire tugunia tura 19 tutiana amburia kiranga ende antu bakiochore kabakana njara indari ndamwira na tugubithia mheshimiwa ambira no tuwine iyo bya kongi ongela inge 11 chie 30 ya 30 antu bakiochwa wagishote mtwara na njara indari wathiria uchoke ringi kubange one bya wikia nawo wikitie akwenda kuwa
location ile ingeyikairwa 19 Mheshimiwa Mporo ndio ukinya ambere itu tie 30 tucoke ringi tukabangwa kenda tumeawita na tuwitite irio biomba kwa na Mporo na ringirwa kalui Mporo no kwenda kana tu kwenda Mporo no kwenda kana tu kwenda ni anjana na kwenda na turawira into kimwe turawira irio bietu ibia thiri tutemia kurwira kona na kwaga kana te uma turawira irio bietu ibire yawe na thiri kweta mwekuru akinyangwa kenda na mucere kweta mwekuru ana eki yake ndo mucere turenda bwika ero bionthe antu batiruyera kona na kwaga na kubaita atia barwira kethe ikilo emo kona wemiona na amani kethe ikilo ithatu kona wichiona na amani turawira tutikwenda irio bietu bikara into bire kaende nara mwekuru eta muchemanio ne akaunwa kuru aikinya mucie na kianda butigale kianda butige gite mutethia na ngaito chonge uro yerekera itibaringanira bya biele baikaira baba ile sawa turawira batu turenda bietu bire yawe na tere kethe ikilomo muntu akona ameona akana ni wate kinyani sawa ibuno tukwenda kuinya tuuma tutume milaini tugaero iyo mpala kunia thato te muntu akaumate na irio ukana kwithira we na roiro inyabo robo tukwani bo ero bukario uwe eta muntu okira Mutagari one ukukari ntere uchiatigania East Kirogo ni bo Mheshimiwa Mporo wa Bore uria wetita nambere na kuona ni miradi ya wendene ya gicigo bunge kiu mbitikiria twethirwe tukierekagera county namba 13 ije ni county ya Tharaka-Nithi twerekere monkantere cha Irunduni waigwa Irunduni ni nare munini wa rais wa ndeguru ya Kenya Professor Kithure Kindiki ethagirwa agikara karigita kare ariungite mushijwawe na u county ya Tharaka-Nithi muthenya aru ha Professor Kindiki no mbere gushemania na gikundi kia bamwe babaraba ethagirwa bakirungamira michetho menya ndene county ya Meru county ya Embu na kinya county ya Tharaka-Nithi ni muchamane jo kari jo monene ndajugwete tanambere na aria mushijo Kindiki ntere che Irunduni ndene county ya Tharaka-Nithi akiareria atongere baba Kindiki na ugete thirikari nene runguro atongere rwa rais William Ruto nikita mibango ya gutigira ne bagukiria michetho yonde nikenda gutigira mbeu mbithi ne bakugunika nguruki Kindiki na aborite gweta nambere na gushitaniria nikenda gutigira nthiguru ya Kenya ne gukira kirindo angishonthe cia michetho Lipe vidole mbili tutam na kuambia aha Wameru wapi kelele ya Meru watu wa Tharaka wapi kelele watu wa najua ya kwamba wanaspoti wako katika nafasi nzuri ya kusaidiana na serikali na kusaidiana na viongozi na wazee na jamii nzima ili kuendeleza taifa. Na mimi nitakuwa nikiongea na nyinyi wenzangu katika serikali, tutakuwa tukiongea na nyinyi, sio tu wale ambao mnatoka sehemu hii ya nyumbani, lakini Kenya nzima. Serikali iko na madhumuni ya kuhakikisha kwamba wanaspoti wamehusishwa katika mambo ya taifa ili wachangie katika ujenzi wa taifa letu, kwa sababu hao ni watu muhimu katika jamii. So sababu ya kwanza kualika ilikuwa kuonana na nyinyi, na mtaona pia nikionana na wenzenu pia kutoka sehemu zingine za Kenya, kutoka kaunti zingine za Kenya, aidha hapa ama Karen ama katika sehemu zao pia mahali wako. Kwa hivyo nimesema nianzie hapa nyumbani, because charity begins at fire si fire, noma si noma. So sababu ya kwanza ilikuwa kuongea na nyinyi. Ya pili ni kwa sababu nilitaka nichukue dakika kidogo pia niwaeleze vile serikali inafanya na yale inanuia kufanya kuboresha mambo ya
wana spoti katika nyanja zote za spoti, kwa sababu watu wengi wanaongea kule nje, lakini hawana taarifa kamili, hawana information, hawana habari ya kwamba kuna juhudi ambazo serikali ambayo iko mamlakani sasa imefanya kuboresha mambo ya spoti, na kuna mengine ambayo yako njiani. Na kwa hivyo nilisema ni wakati mzuri leo tukikutana niwajulishe mahali tumefikisha agenda ya kuimarisha spoti katika nyanja zote za spoti, mpira ya football na volleyball na rugby na michezo mingine ikiwemo riadha na rugby na mambo ya karate na taekwondo na swimming na kila kitu. Mimi nasikia kila mtu wako hapa, ni kweli? Nimesikia mpaka watu ya darts wako hapa. Si ni mchezo pia? Si ni mchezo pia? Basketball iko area, swimming iko area, pool, hata watu ya pool wako area jameni. Fire si fire, noma si noma. Ni asante kwa sababu ya Kenoru Stadium. Umesema on behalf of Meru County we are happy, but tungeomba kwa sababu imagine we were to host CHAN until now bado hiyo kiwanja ijafika standard ile tulikuwa tunatarajia. So this time kwa sababu mwezi moja nimebakia kwa zile ahadi, tungeomba tafadhali at least we upgrade kwa hii region. AFCON ikikuja pia ichezewe pale Kenoru Stadium ama stadium kwa hizi. Mutegeri uno ugwatinda kire mushemani ujo karentere Irunduni jurajo gwetenwe ne munini wa rais Professor Kithure Kindiki areombere gushemanio otauona atongeria na athaki bameshetho kathumba iroigwa igitarirwa kiri ripoti utwerekere munkantere cia South Imenti ni aria nkuruki ya mbeu mbithi magana jairi kuma ntere cia Igoji sub county ni bagunekite na mathomo kana na kithomo amona mataro kumania na gikundi kia Rwarene CBO ni aria gikundi giki kana CBO ije ya Rwarene yugite baritite mataro jaja kiri mbeu mbithi nyuma ya kuona kwina wongere kubwa yubiana bani ni bare na nkuruki wongere kubwa ndawa cia mbogita kiri mbeu mbithi ntere izi gikundi giki kana CBO ije na ndini barombete kinya thirikari kubekira inya kiembecha nikenda bakomba kuthiuruka ntere mwanya bagitetha area na kwa mataro mbeu mbithi bonthe ba county ya Meru bakiuga kagitana gaka mbeu mbithi bari ugwatine bunene sana bokwithirwa bakenya kana bakenyangia muturire Joao Jeff wagituma kuma South Imenti na ripoti hiyo. Nayo nthuki mbithi nkurukie magana jairi ni bagunikite na mataro kuma kiri CBO ya Rwarene bare bethirite bagita mataro kiri ana baba babethi nontu bakunyianyi utumiri bwa ndawa cia kurebia ntobi ndege ni watho na kinya ana bari kwithira bakigia mimba kagita kao gatikinyite na aru abakomba kurutanwa muno ambao kwimenya uria baomba kuthoma uria baomba gwita mbere uria baomba guciathura na mantu ja drug na drug abuse nontu nitukona baingi ni bakurira ku muno na aciari bagatigwa bakiriraga bakathomithia mwana lakini mwana kinya gategate amberia gutumira drugs agatuika mtu otheri kou our target turi target yana betu ba youth ni kenda tubarutana mantu ja kwitha bai na maisha ja mega kana turobo bwega bate ku uniform kiri mantu ja kwithokia ndene ya miri yao na ni kenda baomba kwitha bai na future iria yagirite. One of the pillars iria twategerere tukiambiria CBO ya Rwarene ni twategete tuona youth betu at times baririkia skuru pamo bagakara njou bate kuelewa mantu ja guchoose career bate kuelewa mantu kinya ja guchoose subjects iria ibateri na ara skuru Kiringao County tukubarutana mantu ja ari marriages kana kugejaga ana kinya ndene ya skuru tukathi kuraithiria ndene ya Meru County. The other day ni barathithagia program yu ya kuga ana barabagite twana bari sukuru ni ana baba ingi muno na ana barate kwaba kura nuntu ni bakwenda barura nuntu batena umenyo kana le mwachiari ni bakorema kuba provide kenda ana bauka bathomithwa on issues like drugs and substance abuse, education, self identity and generally how baomba gutura maisha mamega kana baomba gutura youth life yao wega bora yomba ku make sure maisha mao ma in future na moni mega nkurukia tongeria ba CBO ije ni bakoromba thirikari ya county wa mona thirikari nene ithire gikira inya CBO iji ni kenda baketa na mbere kuthithia mataro
kiri antu babethi aja nthigurune uria tumba kuria thirikari mbuthi ya county na national government batugwate njara nontu ta CBO tutina resources iria lakini bagatonyera we can dance na twethwa twina major programs tukethwa twina tournaments pakeja amwe bakarirwa ria nkaromba tongirwa twina bo fulma kuma MCA kuma MP na thikaria twina jiji yonthe nibeja batugwate njara nibeja batutetherie tumenye ku move county government na the national government also bagatuikaga involved kana baga initiate such event kiri bara bethirite bakigunika na mataro na kithomo giki nabo batithite gikeno kiao gikundi gia CBA nontu bwa kutoganazira ntuku enarua nirari ntuku inene ria tatu ya wana youth balo walene tomba kuthoma mantu jama ingi jara jombo tutethia na jatethia kinya miturire ya youth baba ingi ba side ya alwalene tukuthoma mantu jama ingi jara jakombo tutethia miturire inkwendo sokeria CBO ya Rwarene nkatho ntubantu kwenarua ira batubangirite baratubangirite twathomithwa mantu jama ingi ta youth ya tukombo rutithia ngugi maishene jetu bato encourage about mantu ja gutiga drugs na uria tumba kuendelea muturire jwetu kuritana mantu ja maingi ta effects of early marriages na effect of FGM in the community. Kiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam Wangirwa sibitari shianto biombe sibitari rachethagirwa chieri sabu na inge chigathirwa chirindene ya tauni irachejekene na gichonko Taruro and Urban Private Hospital Association of Kenya nibethirite bakiuga kana bakiuga thirikari iri na irando riao ria nkurukia bilioni 70 na inyanya irache chekuria mubango jogima jwa SHA na nkuruki jo kabere jwa NHIF Kokorokera mukaririgiti wa Dagitari Brian Lishenga agikundi giki kiugite thirikari irithirwa ikirakagiria riboti itecia uma ciegi mariza za uraja kwethirwa jakiriwa kiri cibitari cianto biombe Watanire ya mashibitari janto biombe jayo Rural and Urban Private Hospitals Association of Kenya bariuga kuri no gwa bwogima kwangaratana janthigurune na bobone kumana na gusherero gwa kurirwa kwa marando jarumirita mutaratara jo mwero jogima jwa SHA na juraje wa NHIF. It is our view that the accumulated arrears of SHA, which as at today morning stand at 43 billion Kenya shillings, are a threat and a risk to the Kenyan health system. This amount of money, 43 billion shillings in debts within 9 months, is more than NHIF accumulated since the year 1966. We are extremely concerned, and unless something is done very rapidly, we think that the healthcare system faces imminent collapse. Hospitali zimepata shida nyingi kwa sababu ya SHA kuchelewesha malipo. Tumekuwa na shida ya kulipa wafanyikazi wetu. Kuringana na ngwataniro eji mutongeria wa nthiguru William Samuel Ruto na athurite marando jaja kuriwa mweri nejo ethatu ende gukinya riu gutimbesha irarekerwo gutungatira mibango jojo bakienda riu rwangirwo gima bwa mweri gukaukia maguru na kuria marando jaja. Since its inception in October last year, Kenyan hospitals have submitted claims worth 93 billion Kenya shillings to SHA, of which the private sector has submitted 60% of those claims. Faith-based facilities have submitted 11% and public facilities have submitted 29%. So within that time, only 50 billion shillings, representing 53% of all SHA claims, has been paid. What we are now asking the minister, the president gave you instructions on 5th of March to pay facilities. Kindly, without any further delay, release money to pay facilities. As we have said, 43 billion is already owed by SHA. NHIF, before it was closed, was owing 33 billion. This is 76 billion Kenya shillings that are owed to all hospitals, whether private, public or faith-based.
This is money that these hospitals can no longer continue to sustain. Kurukini bonekete kumeneria mutaratara jomweru jwa gutumira mitandao kire kwagirithia manto jamwe ja nthigurune. We know that this lack of payment of primary health care is because of the digital superhighway. We are asking that this digital superhighway should not be used to make the life of Kenyans difficult. Instead, technology should make life of Kenyans easier. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Mbeta Mutugi wa Kiambi. Riboti ya Mutugi wa Kiambi Mutegeri nego twakanyaga kwithirwa tukinogoka na kumagaruka ndaika inkai ugeta kuraja tugacokera na riboti nkuruki ndene Meru.